निमणे 5 महिने 11 दिसा उपरांत नगरपालिका क्षेत्रांत येवपी सुमार 1200 बार्रांक परत धंदो सुरू करपाक सुप्रीम कोर्टाची मान्यताय आसा अशें अबकारी आयुक्त अमित सतीजा हांणी सांगलां. When the relief was granted by Honorable Supreme Court, so after that government has issued clarification and we have issued a new order on this, like all the licenses which are in the municipal areas, they'll also be exempted from the liquor ban. So now since the order has been issued after the approval of Honorable CM, so now from tomorrow we'll start the renewal of licenses falling under the municipal areas. We have called all our excise inspectors also today to brief them about all these changes so that they can expedite the work. The only thing which people would be required to submit is NOC from the municipal bodies or any trade permit, trade license granted by the municipal authority to these people as a proof that they are working in the municipal areas. Apart from their normal challan and the regular papers which the department asks. Approximately, we are thinking approximately 1200 licenses will be saved by this month. And after that, once this thing is over, then we'll start the measurement of 220 meter, the licenses which will be saved by the 220 meter regulations. So that also we'll try to finish as early as possible. Our target is maximum 2 weeks time. These people who are getting affected have been given option to shift to any other place which is beyond the limit set by Honorable Supreme Court in the next 3 years, and the department will not charge any extra fee for the shifting. It can be transferred, it can be shifted without any extra charge. So that much facility department and the government has already given. Within a period of 3 years, but till then it remains suspended. Suspended. They cannot operate. They cannot operate. तशेंच गोंय सरकारान लक्ष घालून बेगोबेग हो मुद्दो उखलून धरिल्ल्यान ताचो समाधानकारक निकाल लागला अशें म्हणीत दत्तप्रसाद नायकान गोंय सरकाराचे तशेंच आयुक्ताचे आभार मानले. पणजेच्यान आरडीएक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकार. गोवा लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशन सगळ्यांत पयलीं आमच्या माननीय मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांकां थँक्यू म्हणटा. जो गव्हर्मेंटाचो जो प्रोसिजर आशिल्लो तो सगळ्यांत आज आमी पळयला ह्या हातून सामको फास्ट जाल्लो आसा. इवन जेन्ना 220 मिटरांची आमकां रिलीफ मेळिल्ली तेन्ना गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लिमेंट द 220 मिटर्स रूल, एंड दीस वॉज ओन्ली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द गुड गव्हर्नन्स ऑफ गोवा गव्हर्मेंट लेड बाय माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहरभाई पर्रीकर. तशेंच माननीय कमिशनरानूय आमी फाटल्या सोमारा तांचे कडेन जेन्ना रिक्वेस्ट घेवन आयिल्ले तांच्यांनी सांगिल्लें येता त्या सोमार पर्यंत तुमकां पॉझिटीव आन्सर दिता. सो ही हॅज स्टूड बाय हीज वर्ड आनी 7 दिसां भितर तांच्यांनी आमकां हें रिन्युअल ऑफ लायसन्सीस करपाक अप्रुवल ताणें दिल्लें आसा. 1200 फॅमिलीजांक एक मेजर रिलीफ आयिल्ली आसा. टोटल 3200 लायसन्सीस बंद आशिल्ली 1 एप्रिलच्यान. 220 मिटराच्या हातून एक 950 डिलर्सांक रिलीफ मेळिल्ली एक 5 म्हयने पयलीं. सो आज एक्झॅक्टली आफ्टर 5 months and 11 days another 1200 licenses will be able to restart their business. गोवा लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशनाची फायट अजून चालूच आसा आनी म्हाका खात्री आसा की गोंय सरकार रिव्यू पेटिशन एक बरे रितीन प्रेजेंट करतले. सो आज आमकां एक खबर आसा की ही लायसन्सां उरल्या आनी एक बरी तरेन आमची गोंयची केस सुप्रीम कोर्टाक प्रेजेंट करपाक आमकां बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आनी गोवा लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशनाक पूर्ण खात्री आसा की माननीय मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर एक बरे रितीन आमचें रिव्यू पेटिशन घालून केस आमची सुप्रीम कोर्टाक प्रेजेंट करतले आनी एक 100% गोंयांक हातूंच्यान रिलीफ मेळपाचो जो आमचो टार्गेट आसा तो ते एचीव करतले.